twongeye kubasuhuza abakunzi ba GCN Real Estate. Uyu ni wa mwanya wa deal. Muraho neza, mwari mudukumbuye turabizi. So rero noneho tubazaniye indi deal ya kabiri. Ni ukuvuga ngo rero ibintu biraryoshye cyane. Mbafitiye deal kandi mvuga deal mve ngo deal. Nanjye yari deal ndavuga ngo ni deal. Noneho rero urabona ko akundi bajya bakata imihanda, bagakata umwe uzamuka n'undi umanuka. Noneho hakaba hari ikibanza kirimo hagati gifata ku manuka gifata no kuzamuka. Uburo niyo deal mbazaniye. Nanone turacyari mu murenge wa Kanyinya, ni mu karere ka Nyarugenge, hafi neza na kaburimbo. Gusa ni ukuvuga ngo ariko ho ni muri site yakazwe. Ubwo rero noneho tubazaniye ikibanza gifite ubuso bungana na metero kare, guess what, 700. Ikibanza gifite ubuso bungana na metero kare 700. Urumva ko ngaho ushobora gukuramo ibibanza bibiri, kandi iki kibanza no kurikire kugura nk'ubuntu. Aho ngo ushobora gukuramo ibibanza bibiri bya 350 350 ni nk'ubuntu. Ni ukuvuga ngo rero dore kuntu hameze. Bone ya mbere iva hangaha ikagera hariya hirya, none iya kabiri kava hano ikagera hariya hepfo, hafataho umuhanda w'uruguru ndetse n'uwo hepfo. Iki kibanza rero gikeneye amafaranga make cyane, mbaza ngo nangaye miliyoni 15. Ibaze metero kare 700 zikeneye miliyoni 15, kandi nta nubwo miliyoni 15 ari itegeko. Weho zana ayo ufite uze tuvugane, weho call me. Hano haba hariho nimero, duhamagare tuvugane. Ayawe niyo aba afite agaciro kuko habaho bargaining, ko twebwe ayawe niyo afite agaciro kurusha twebwe tukubwira. Hanyuma rero ikibanza cyacu ngiki muri kukibona, no kuvuga ngo ni muri site yemerewe guturwamo. Urabona ko abutuye neza, ni ku muhanda, ni ibirometero bike yivuye kuri kaburimbo, ni ku muhanda. Urabona ko hagera n'imodoka, nkuko duhora tubajyana ku bibanza bigeramo amamodoka, gusa naho dushobora kubajyana ku kibanza kitageramo imodoka. Gusa hano wazahatura uti ufite YouTube ureba ibintu byacu, ntago bibona ahantu hatagira imodoka wahatura. Hanyuma rero urabona hari hakurya, urebye view urabona ko uri kubona ibikorwa remezo byinshi cyane. Hariya hari ibitaro bya Kanyinya, bya bitaro byeze kuvurirwamo covid before. Ubwo rero urabona ko utuye neza, dore kuri kaburimbo ngahariya, dore utuye neza ahantu. Rero reka sho tuzahahurire tuze kwirebeye ikibanza cyacu. Nawe isaha yose uzabona uze tuduhamagara tubaze ese cya kibanza kiracyahari. Don't worry, nugira ikibazo, amafaranga yawe niyo afite agaciro. Ariko ahangaha hakeneye miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda kuri metero kare 700. Muhawe ikaze mwese, mwemerewe kwigurira, kugura ikibanza ntago uba uhombye, kandi iyi ni imari idahomba. Ushobora kugura ejo cyangwa ejo muri ikakungukira, ndetse wanahubaka. Murakoze cyane, turabakunda.